Otieno. Jatend piny Kenya William Ruto osingo ni bech mogo dhi dok piny chakre juma manyien. Ruto ne wuoyo e gwenge ma Mavoko e kaunti ma Machakos kama ne oyawe ayanga chenro mar pi e gwenge go mabiro keyo pi ne anyuola maromo 500. Lydia Okeyo miyowa mathoth. E gwenge ma Mavoko at the River County ma Machakos, Jatend piny Kenya William Ruto nomolo mar yawo ayanga chenro mar pi momonyo omenda maromo shillings bilion 2.7. Chenro mabiro keyo pi e gwenge ma Machakos, Kitui kod Kajiado. Ruto singo dhi mbele gi nyawo dongruok e gwenge ma Machakos kaka yor chopo singo manomiyo ganda e kinde campaigns mage. Bali na mambo ya maji, tunajua kuna barabara zilikwama, si ndio? Hizo barabara zote sasa tuko na mpango kamili, tutazikwamua, tutazijenga, tutazikamilisha, ndio ziwe ya manufaa kwenu katika muweze kufanya biashara, muweze kuendesha kilimo na tuweze kwenda mbele zote kama Wakenya. Zile barabara zetu, Mheshimiwa Rais, zimebaki, tafadhali mwambie tu waziri wako atumalizie. Jatend pinyo kwa kwet marazimio la umoja One Kenya Alliance mondo weregi bago nganye pachuka to karmano gitero weche makelo gwenyruok e od bura. Wawachane na mambo ya maandamano, waungane na sisi tupange mambo ya wananchi wa Kenya, kwa sababu maandamano haiwezi kusaidia mtu. Ama mnasemaje watu wa Mavoko? Tunaelewana? Nimewaambia kama kuna maneno, si kuna bunge na tumechagua watu kule bunge, si waende waongee hiyo maneno. Eseche ma oganda jo Kenya pod yago pek mar ngima e pachuka, Jatend piny Kenya William Ruto singo ni bech mogo dhi dok piny chakre juma manyien bang' bando moya pinje ma oko chopo thur ka chieng' ngeso. Eseche ma bende piny owacho medo jiwo jopur ka chiwo mbolea kod kothe mowinjore. Unajua unga haipatikani ati kwa duka, ile inatoka, ile iko kwa duka imetoka shambani. Kama unataka kutatua shida ya unga, unaenda kuanza shambani. Lakini tukingojea ile inatoka shambani, nimepanga ile tunaagiza kutoka nchi za nje. Na hiyo niliwatangazia ya kwamba kufikia mwisho wa wiki hii ambaye ni kesho, sasa itakuwa imefika hapa Kenya. Kuanzia next week mutaanza kuona bei ya unga ikiteremuka kwa sababu ile itakuwa imefika. Ruto singo nywendo rawere kod mine chenro mar gero ute manego gi ogonyore kaka yor chugo ne gitije. Tuko na mpango ya kujenga nyumba 40,000, 40,000 housing units. Na hiyo kazi yote itafanywa na hawa vijana wenu. Sinaelewana na namna hiyo? Na vile gavana ameuliza wale watu wote wa jua kali hapa, milango, madirisha, hinges, nini, nyinyi ndio mtatengeneza. Bende osingo tiyo kanyakla gi josiasa manoyier kaka yor neoni ochumi maturka obedo kod lokruok. Si ndio? Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.